سلام و درودی به پایان با کل مخلصان برنامه در شبکه‌های اجتماعی. فردوس خورسند تاپ خبرهای ورزشی را میگوید. رفتیم. این تاریخ را برای خاطره ها نوشته کنید. روز 21 سپتامبر سال 2022 برای اولین بار از میان تاجیکان رزمگر با اسم نورالله علیف با محتشمترین تشکیلات رزمی جهانی UFC را خط گرفت. حالا کدام صحیفه اجتماعی را ورق نزنی، گپ سر هنرنمایی اولی نورالله علیف با رزمگر آمریکایی جوش ویک می رود که در دایره رقابت‌های دانا وایت کانتندر سریز صورت گرفت و این رقابت برای راه یافتن به اعضاگی تشکیلات رزمی UFC بود که نورالله علیف در آن طریق نکاوت با حریف خود دست بالا گردید. حالا نوار مغلوب کردن و همچنین اعلان نورالله همچون رزمگر رسمی UFC از جانب پرزیدنت UFC دانا وایت و مشورت سر راهی او با پرزیدنت چرخ میزند و باید بگویم که نوارها و عکس‌های هنرنمایی نورالله علیف در صحیفه رسمی UFC نیز مورد توصیف استفاده برندگان قرار گرفته است. با اطلاع نورالله علیف با پرزیدنت تشکیلات مذکور وعده داده است که او آماده است همگی بعد یک هفته دبیوت خود را در این تشکیلات انجام بدهد. UFC نواری در دالان رزمگاه قدمزنی‌های نورالله را بعد غالبیت در اینستاگرام گذاشت و زیر آن نوشت که عقاب کوهستانی بعد غالبیتش در دانا وایت کانتندر سریز آماده است میراث خود را در UFC گذارد. به شبهه نورالله علیف شکل ظاهریش به حبیب نورمگomedov داغستانی اندک شباهت دارد. از این روی استفاده برندگان خارجی زیر این نوار نوشتند که برگشت دوباره حبیب و یا واریانت دیگر حبیب. خود نورالله بعدا در صحبت با راوی زیبای این تشکیلات گفت که من برای دیویزیون وزن سبک با اصطلاح پرابلم میشوم. از این رو اسلام مخاچف، تونی فرگوسون، داستین گیجی و کانور مگرگر احتیاط کرده گردید که با قول وزنیتان نغلطد. ما آرزو و تمنا میکنیم که آینده کمربند چمپیونی نورالله را در کمرش ببینیم و افتخار کنیم. چی گفتید؟ برادرو اکنون توجه کنید به یک اعلان. یک برادر تاجیک در اروپا است و بازی‌های لیگ چمپیون‌ها، بوندسلیگا، چمپیونات ایتالیا، لیگ اروپا و دیگر مسابقه‌های با حشمت را شخصا خودش رفته از داخل میدان ثبت میکند و در یوتیوب کانالش میپرتوید. برنامه‌اش هم خیلی جالب است. شخصا به خود من پسند آمد. ما هم خواهش برادرای خودی مخصوصا آنهایی که ورزش رو پیگیری میکنند در زمین نمیمونیم. از این رو در آمده یک خبر گیرید و همون توگمه ابونه یا خود پسپیسات رو زیر کنید که همین برادرای غریب ما هم که برای ما و شما زحمت میکشند پیش روند. من سیلکه کانالش رو در کامنتر میگذارم و اگر یگان مشکلی دیگر باشد نام کانالش کاما تاجیک است. بیاید بچه‌ها گفتی همون بلاگر بچه‌های خود موسکی رو دستگیری کنیم. همه کسی یک پسپیسات میکنیم تا کانال همون برادرم پیش رود. رفتیم. اتحاد اسوسیاسیون فوتبالی اروپا بعد شکایت رسمی اتحاد فوتبال روسیه سرمربی منتخب اوکراین الکساندر پتراکوف را جریمه کرد. این را رهبر اسوسیاسیون فوتبال اوکراین اندری پاولکو رسانه‌ای نمود. بدخواهی روس‌ها درباره سرمربی تیم ملی اوکراین الکساندر پتراکوف به ذره توجه کردن نمی‌ارزد، زیرا اویفا شکایت به‌معنی آنها را کیها بررسی کرده است. البته یگان قراری از کار آزاد کردن سرمربی ما در این سازمان محاکمه نشده است و شده هم نمیتوانست. آگاهی و جریمه نوچیز بود که اسوسیاسیون فوتبال اوکراین اقتدار و شرف پرداخت کردن اون را دارد، گفته است اندری پاولکو. یادآور میشم که قبلا سرمربی منتخب اوکراین اظهار داشته بود که در صورت ضرورت پیش آمدن آماده است که به دست یراق گیرد و ضد روس‌ها به جنگ برآید. اتحاد فوتبال روسیه سرمربی اوکراین را با تحریک نفرت انگیز و با استفاده از ورزش برای ابراز عقیده‌های سیاسی گناهکار دانست و به سازمان اویفا شکایت برد که در نتیجه دیروز اویفا خلاصه نهایی خود را نسبت الکساندر پتراکوف برآورد. حالا دقیقاً معلوم نیست که پتراکوف با چه مقدار مبلغ جریمه شده است، ولی با گفته اندری پاولکو الکی جریمه مذکور از جانب آنها پرداخت کرده شد. گمانم اوکراینی‌ها در تکیه به قرض‌های نوبتی اقتدار سپردن جریمه را دارند. بعد جنگ آنها اینقدر قرض را چه خیلی برمیگردانند خدا میداند. رفتیم.
федератсияи футболи Португалия дар як маросими навбатиаш ба лидери мунтахаб Криштиану Роналду ҷоизаи навбатӣ барои шумораи голҳои зиёд задан дар ҳайати мунтахаб ва рекордсмен шудан дар ин омор супорид. Роналду ҳоли ҳозир беҳтарин нишонзани ҷаҳон бо 117 гол ба ҳисоб меравад, ки чанде қабл ӯ рекорди футболбози эронӣ Али Даеиро шикаста буд. ӯ баъдан аз минбари баланд пушти интиқоду сару садоҳои охири атрофи номаш аз нақшаҳои ояндааш мухлисонро огоҳ намуд. умедворам ки чанд соли дигар бо ин пираҳан бозӣ хоҳам кард. ормонҳои ман бузурганд. ман то ҳол худро хеле рӯҳбаланд ҳис мекунам. роҳи ман бо ҳайати мунтахаб ҳанӯз ба охир нарасидааст. дар дастаи мо ҷавонони болаёқат бисёранд. дар пеш ҷоми ҷаҳон аст ва ман ҳамчунин мехоҳам дар чемпионати ояндаи аврупо бозӣ кунам, гуфтааст Криштиану Роналду. ҳоло футболбози мазкур 37 сол дорад ва дар чемпионати ояндаи аврупо ки қарор аст дар олмон баргузор шавад, Криштиану ба синни 39 мерасад. боварӣ доред ки агар Роналду дар чемпионати ояндаи аврупо бозӣ кунад, аввалин воқеае мешавад ки футболбозе аз чемпионати Арабистон ба Евро 2024 меафтад. аз миёни Месси, Неймар ва Мбаппе бахилтаринашро дар натиҷаи як омор муайян карданд. Килиан Мбаппе аз оғози мавсим ягон паси головар ба Мессиу Неймар надодааст. дар ҳафти мавсим бо ҳайати дастаи ПСЖ Килиан ҳамагӣ 9 маротиба рӯи майдон баромад, ки дар ин 9 бозӣ ба задани 10 гол даст ёфтааст. аз ин 10 голи ба ҳадаф расонида дар 5 тоаш Месси паси головар додааст ва дар 3 голи дигар футболбози бразилӣ Неймар. баръакси ҳол худи Килиан на ба Месси ва на ба Неймар ягон паси головар анҷом надодааст. дар ин баробар метавонем гуфт ки Месси дар баробари Мбаппе ҳамчунин ба Неймар низ 3 паси головар ирсол кардааст ва Неймар бошад дар ҷавоб ба Месси токунун 2 паси головар додааст. аз ин бармеояд ки аз миёни ин се футболбози овозадори ПСЖ бахилтаринашон Килиан Мбаппе аст. ҳатто пасҳои оддии додаи Мбаппе ба Месси аз партофтҳои головари анҷомдодаи Месси ба Мбаппе камтар аст. инашро ман аз пеши худам гуфтам, шояд зиёдтар бошад. Мбаппе аз кумири худ ибрат гирифтааст. мушкилиҳои оилавии Пол Погба идома дорад. бародари ӯ Матеа Погбаро то мурофиаи судӣ ба ҳабс гирифтанд. тибқи иттилои RMC Sport, Матеа Погба бародари калонии нимҳиматгари тими Ювентус ба иттиҳоми даст доштан ба ҷиноят ҳамчун як қисми гурӯҳи муташаккил ва тавтияи ҷиноӣ муттаҳам мешавад. вакили Матеа бошад гуфт ки аз болои ин қарор шикоят хоҳад бурд. 4 гумонбари дигар ки аз 27 то 36 сола буданд низ муттаҳам дониста шуданд ки ҳамаи онҳо то муҳокима ба ҳабс гирифта шуданд. қаблан футболбози Ювентус гуфта буд ки қурбонии тамаҷҷӯӣ ва таҳдидҳои як гурӯҳи муташаккил шудааст. хабар дода шуд ки бародари футболбоз Матеа Погба ки узви ин гурӯҳи ҷиноӣ аст, бо роҳи шантаж аз Пол тақрибан 13 миллион евро талаб мекунад. гап сари он аст ки ҳоло Матеа Погба хабарҳои оиди ҷинояткор эълон шудани ӯ аз ҷониби бародарашро рад мекунад ва изҳор медорад ки Погба барои пӯшонидани гуноҳи худ ба ӯ 13 миллион евро пардохт кардани буд, вале бонк интиқоли ӯро бо сабаби шубҳанокӣ рад кардааст. ҳамчунин ҳамкориҳои Погба бо як ҷодугар ҳоло мавриди муҳокима қарор гирифтааст ва ӯро дар ҷоду кардани ҳамдастааш аз мунтахаби Фаронса Килиан Мбаппе айбдор мекунанд. худи фаронсавӣ дар охирин гуфтугӯяш нисбати ин мавзӯъ аз Погба пуштибонӣ кард ва гуфт ки ман феълан маҷбур ҳастам ба ҳамдастаи худ аз мунтахаб боварӣ ҳосил намоям, на аз бародараш, гуфтааст Мбаппе. модари Погба низ новобаста аз он ки писари калонияш ҳоло дар боздоштгоҳ қарор дорад, аз Пол Погба пуштибонӣ мекунад. ҳоло моро танҳо зарур меояд ки мурофиаи судиро интизор шавем, то мӯйро аз хамир ба қавле ҷудо намоем. мушкилиҳои бо бародарашро намедонам, вале ба фикрам ҳамкорӣ бо ҷодугар кор додааст. Мбаппе мисле ки ба худ монанд нест, доим дар майдон аз чизе норозӣ аст, гузаришаш ба Реал нашуд, муносибаташ бо ҳамдастҳояш хуб нест, барои пеналти ҷанг мешавад, нав як хонуми зебо ёфт ки он ҳам собиқ мардак будааст ва аз ҳама бадбахттаринаш Неймар аз ӯ бисёр гол задааст. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.